کردنی ویدیومان کانال یک خواهر اسلامیمان که با نام رزنا ناسیونالنی ریسپت якчанд намуд ресептҳо влог бо кӯдако канали нав марҳамат дар омада обуна шавед ёру дӯстои даъват кунед иншоалло боз бо дастгирии шумон хоҳари моям пеш мерам якчанд намуд печениҳову пухтупазҳо дорон каналашон ба ҳатман дар омада обуна шуданро фаромӯш накунед силкаи видеои ман поёни видео мемонам ҳатман дар омада обуна шавед. салом дӯстон, хушомадед ба канали пухтупазҳои хонагӣ. мо имрӯз ҳамроҳ як муд пирашки мулоимак тайёр мекунем. маҳсулоти лозима барои мо 500 мл шир ёки оби шири гарм гирида мешавад, масъала 100 грамм, 1 кило орд, 1 қошиқча намак, шакар ва дрож лозим аст. дрожи ман тар буд. ане маҳсулота барои тайёр кардани хамираш лозим аст. ана мо дар аввал шира гирифтем. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. ана маҳсулотҳои ҳамеша ҳамроҳ мекунем. масъалан ана намак, шакар ва ана дрожжона 1 қошиқча. агар дрожжи хушк бошад 1 қошиқча метавонед дрожжи хушк истифода баред. ин маҳсулотҳои ҳамеша хушро об мекунем. масъала ҳамроҳ кунем хамиромо мулоимаки хушхӯр мебиёд. ана орда ҳамроҳ кара хамир тайёр кунем. ана хамири мо ҳам тайёр шуд. як қошуқ ана равғана косаҳомова мемобем. ана хамирамо на сахт на мулоим шавад. нигоҳ кунед, на сахт на мулоим. хамира мемонда. боли хамиромои салофан кардам 1 соат ҷои гармтар ба нигоҳ медорем. ана ман картошкаи обанда пухта гирифтам. на камтар масла кардем. ина мековем. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. шуро мековем картошкамоя. ана картошка кофтам. дудони пиёза равған ба зирбондан барои боз ҳам бо лаззаттар шудани пюреҳомо. пюреи мо ҳам тайёр шуд. метавонед ягон намуд приправа ҳамроҳ кунед. ман ягонча ҳамроҳ накардам. мана пиёзу намаку мана картошкаи кофта. мана хамири мо ҳам дам шуд. бубинед чӣ қадр барами хушро кард. мана столомои равған кардем. хамиромои мегирем. бениҳоят мулоимаки мағзомат аст хамир. ба зуволачаҳо тақсим мекунем. зуволачаҳо тақсим мекунем. хоҳед калонтар, хоҳед майдатар, болбаи худатон, хоҳиши худтон. ман ба зуволачаҳо тақсим кардам. болаша камтар салофанки почта мемонем ки камтар дам гирад. баъд кушода тунук кара пюреҳоша мегузорем. ана зуволачаҳоям дам гирифт. тарзи кушоданаш нигоҳ кунед, худаш осад хушро кушода мешавад. картошка монда маҳкам мекунем. ана тарзи маҳкам куниш. ана мо сахт зер мекунем, ҷамъ мекунем ҳамеша. қат мекунем. кушода намешавад. ана беҳад осон тарзи тайёр куниш. ҳамеша печонда мегирем. ана як намуд дигар барои фарзанда сосиска дод бисёр дӯст медорам. мо ина калонтар тунук мекунем. калонтар тунук кара картошка монда
من سوسیسکه اما باین تقسیم کردم مایدیچه بریدم کرینی نه این نمود میپیچونیم 4 کنجچه بسم الله الرحمن الرحیم. روغنمون سخت گرم نباشد. ما اول طرفی محکم کردیم ما میپرتاییم برای اینکه کشاده نمیشد. من دو تا سوسیسکا داشتم بودم. من پیراشکایم سرخ شد. من میکردم نگاه کنید جای محکم کردیم ما چقدر خوشبو ایستاده است. ما این طرفش هم سرخ کردم میگیریم. چگونه میبینید پیراشکای ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چه آمد، همش یک خیل آمد. و روغنی بسیار هم در کار نیست برای اینکه خمیرش الکی روغنش برای خودش روغنی بسیار نمیگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید چه آمده است. خمیراشو ببینید. نمودش من نمودی سوسیسکا گینش هم خمیرش شروع پختگی. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید، یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.